Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer rumors ke akhona kuyona ke iBetway Premiership zokubhekela lapha ke kulona ke ibhakabhaka i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kusona ke ezimnyama kuthiwa ke laphana ke ibhakabhaka lihlongoza ukukhipha ngeloan okanye limkhulule nje permanent laphana ke umdlali ke walo ke waseswini laphana ke uKarim Kimvidi kuthiwa i-Orlando Pirates ke ingase ke ikhiphe uKarim Kimvidi ngeloan to laphana ke iqembu elilaphana ke KwaZulu Natal iDurban City. Khumbula ke ukuthi i-Orlando Pirates uKarim Kimvidi yamthatha ke kwiMaritzburg United nesishintshe ke igama yazibiza ke ngayo iDurban City. Sakulindela ukuthi ke makushaya ke isikhathi ke sewindi lama transfers laphana ke makuphela ke yona ke le season ka2024-2025 ngenyanga kaJuly kube ukuthi ke i-Orlando Pirates idedele ke uKarim Kimvidi bathi ke uvududu eye kuyona ke laphana ke iDurban City nesithemba ukuthi ke mhlambe soyibona ke futhi ke isigijima kuyona ke iBetway Premiership since ke laphana ke ibambe eqhulwini ke phezulu kuyona ke ilog ye Otsepe Foundation ke yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.